Weekend na puno dito bali no dai da kengo ai kero chiko Pacific haba ida ke Oi, sa bolak sarangan ko yasa na mo siguro. gori saranga au salis saranga may namosti Oi, au salis totoka. saranga iwan ni makin Uile. totoka lem na ngunu ro Malah kena ro na ota. totoka na ota Totoka. ngor na lalambe Nalalambe sa totoka. Isa. na puno Binakabali totoka Sara. namosti Iyo, dina, bunon rokon roka kay bulan-bulan binaka iyo au sarili sarmai iwan ni lotilebu to bali may kya imborotu Wow, iyo sa dina. No buno iyo re binaka saranganggo, buno totoka. Dono ka Iya, ugulida Dr. T may iya. namos ni kotarong se vida na kendende ni bono na lakoba mo ko nga ni tarong bator to to kono to chik ngai liung gor yang go chit pa na wo kito ga da ni borotu Sa chika ka no to fika bat ke na naptal beka iya. Napatukan nakin basa-basa nga may lao, may daya fika nga chika talaga virto gor sarga Isa, sarabang bulut kung bengo na biwekani, bulo binaka esidavu, bulo binaka nguli-nguli Danford, may Serene, esidavu may Amerika, totok, binaka bali wikim niya na bakong bulut may Bill Neb Kalo, Merawai Kalo, ni bulo binaka, pabi ni binaka sarabikim ni na bakarong may ni kuwa, na nero na may vital notiko, patike fane rarabula. Pambul sarchuka ni bakalevi kemuni na nomuni rongoda tiko na kadi malumu na visureti endo ngali chuka ni kemni ket sara na barong chuk mai na pata ngo na visinga bakarong buka na vi mama ni ono na kavi endo ni sarchung bek ngani ngoni bakaya kavi mai viviti ni sureti tu mani ngole mai menda mi vital no taka iso na vital no nitoso angona vital no membalete tiko na isongo-songo na Tapioca Growers Association. Bunga bike muni o ni sando bakarong tiko mai ngole mai na nondo tuturang presidente o Ratu Jose Rayawa ngole talanga mai na nondo tuturang ndo ni kautukutuku turang nindali doni Samsoni Pareti ngole talanga mai o Teito Tambaleka na turangan ni Yanuda vasu ni raki-raki mai ra ngol talanga me na mada sauti na wekanda turang talanga ni dalidoni o Michael Makasiale. Ia ni kuwa enda na virvol tikumbek nga na sana baka turang olau. Ni sa ngol talmingo endo na marama baka tayo sarchi nga koya na vengaravi ni songo-songo binakanggo na Tapioca Growers Association. O marutaka ni ngole mai na maramango o fani raravula na gaya madalti ko weekend balete dinda marutak sarchuka na mamadongo na madawan ni marutaki ni singa ni maram na International Women's Day mani ngole ni kina na kerker virto na numdole ni songo isero ni ndombe kana marama me ngole me na madongo mere ni ngole bata chiku na nonda vital no taka na marutaka na vita vile lebula layar dongarava na nonda marama Vambul sarchungo biapi kursinga sala koroi bulati sabe nakavale saro iva nakalevu nakavakalevu livira lulu ke Luciana Wanga totoka na sema tiku mai vikim ni keve na marama na visa viti na ventel ni avu mai viti kero bakambula sarchuka na marama biokan vikim ni totok sar baka bini binaka teke chukuya na nomuni Sulema na nomuni ngona mendo mandangana ngone ni nonda VOC semper no nomuni warong mai na le ni benua kero sa vital no tiku pat ki fani en benua santo bakala ko na benua talanga baka tiku kina mai Pacific haba totoka na non roi tiku ukila ni tiku talanga na non roi tete unangan reba sar na tiku ngonongo men sana baka mbul sarvi ko mero ni baka madal tiko man the weekend na vuno eda butumikina na nona tumbo take mai na bula bangone leo me do ni sama indo na nona mata bubale me do me na tiki ngonongo me kero me vital no tiko kina na kabina ni sini ko malo bula fani
Malombula Dr. Tio, we tornangon benango, mo wawi na bikim ni nam ni visure chme be yau. O we kinda bakil talanga we ka dar barong tumay barong chikoy bichi, wat kay na be se burubura. Malombula. Sabi nako makalipani klani pun kesarbir na bio kanir siamo chiku mengora maru taksar sar baka na mata chiko na bisi ngo baka rombuka bako sibu na signi kuwa dari ko ni lip sarbir na maramera siamo chiku mena nonda rubi talan no to manda ke ronyoni ba madal teke muni manda na bunoni da butu mekina ke na bunoni susukina na bunoni semone eleolilikin Nak valebu. No eu nagu tumbu turang o William ni matai walu o koe turang ni nayau no no toka tuilamani matanggali o bunindawa ya busan de balabu na korosalia mantiki no nayau na sano lau o nagu tumbu marama mai no mero alesi uto imbureta o koe lako mena toka wai lai na matanggali na utu do sota nga bato sabolato ko me bora rawe o nungu da buta mata na tuktukungo don vina yaro na koro mo lebu na tikin talanga mo lebu na sano lau romba ka na tukutuku be da buta blata nungu tumbu tumbu turanga o kwendo taka na PNT ngona ya abuli me QVS sa ko sa matitong sa nananay sungko na nga nena maningol may suba may buli QVS manlaksara ko lebuli na PNT mata ko do talita ko na ripeta kana richo ko talanga ata ka nito richo on kito sa lalaykina buli ko na nito richo mani dur sarok ko nangone sangai tigu kin ko angole na alay sochi male orto talanga do virtua tigu na signal section na soti mangutum turanga mato kondo talita kana bi ka electronic kana bos mek bana tidake don ya nangutum marama ko marama tondo kilar to na weka ni kondo na tu ferro marama do daka ya marama do matawe do tubana lebona kaba ni to matu vale mai lenga no gutum turanga na tin ka dewal sabul kabitu gutum marama mai lenga na mbaki tin ka dio dio sangabulu sandina isa yo kito le lima kito na vitavini kasi nga litia ko ya dava nambange tarab saro tarevini bawa Kambara ataraw saro George sama ilenga to kananga ningu lamaningo Ronaldolu tin kalima ko ya mining engineer tarap saro yau o eu bawa chibe Solomon Raravula o turangani nakaya may onay lau iloboni may onay lau o Solomon ya lenga no leoni vale Ronaldolu katini tolu kinalben rau o sama ni biba kalunga takbi ona kalo sila mi bia wetol nang wane menor no bama bat ki mbale o orto nang wane to sa kalilib to dok to sa dak chiko o solo talaga ako ya dur na sotia bita mena sotia na Ronaldol ka tini back se sam o china Ronaldol ka tini o chia may Ronaldol ka ono kana la na taka na engine orto to na engineers o yo kwatal nga ako na civil engineer lebuli Scotland man rawat ki na ibola may kero mani retire na Ronaldol chin kabitu kero no me kero retire to tolo batabolia to solo na ngelengo na mbaki Ronaldol to sabu kalima na kana ngona ya alim sabul non dol kona develop ambeka ko ya sawasia nangele volta ki barara ngona ya you already with them back nangele sabo samani bulia no bulia ni vale
manisin tak tukin donaka. Ambil tunga, boleh tunga, ambil tunga. Kira meninggai ronon tolu cin kawalu kira ngai di sesangtak me kira me kira asanga cuma kira bisu tak nero ndak nimbulai me kira kana back apa nanti lah kena kira reduce tak nero carbon footprint me kurso cina vain tak libeli babi Italia me kira bisu tak me kira waroni kana kira waroni bula Batani ng dua tayong talangan na baro ni bulong dama sa takay kaya bakang dalak may bikaw O siya kiro min toki may na ronondol cinka diwa ronondol rosa nga bulus halak may COVID. Kiro sama rosaran kiro sama toki kaya bat kiro chikunero sola kiro sinso milibaliba kiro wain takan na sola chikunero tangini wai kiro wain takan na rain harvesting. Gay chik todo bikero nakato to kero binakata binakatalang na may chikbango patanele nakando do songo na tu nando do chik may tao ni eseng sarani don bet na bikaw kero sako tanga may songa na ni kana wali nga na ibola ni kero min do wili bola baton do tali tak na wili bola no gulen bal tala do tali tak na wili bola okla ko na sona tukul lay mbeka ona tomana tombanga no ngubuli Iya. Eu abuli me Stella Maris Primary School, mas na tin ka dia bitsa bukan do na tin ka dia bitsa bukawalu. O kito lotu esele, yo nungu tumbu turanga ngona sambulu chikina, oro nungu tadingu ron kasebe yau, oro sabulu chikuna Enesli, ngona ya ro klasin 2 klasin tolu. Gay do repeat ta kanungu tumbu turanga na project kina recho. Manisura chikwa sara mayo lesi kila na kona sochi ko ululebu Kulva bichile butu iya. Gori sura chikwa me serenli repeat tak non to project tak non to recho orto na nans ni Stella Maris manila kono gutum turanga le repeat tak ko repeat tak todo ko nakato ko ba electronic orto na nans me Stella Maris man kun sar na heticha e bulci kon tono lubiamo kono ko io ronele ro bulci ko Enesli oni tu kono kona maram go mero ngole me mero mai buli or total nga ngone to muri mai merto mai buli la Stella Maris bata ngona ya we nga ro lotu katolika e reni dur Stella Maris ya sana chin ke di on sa bulwa da onga ngole ne ba ki chin ke di bit subkan tua kiro meni klasin do bata kira tu jora yawa e da sa klasi walu Ela kiro me sa telengo kiro sa tek na klasin 2 kiro e da sa na klasi walu me Stella Maris o tunong buli Stella Maris o maningole St. Joseph Secondary School o e da na form 6 na mena tin kadiwa sa bukadiwa kina tin kadiwa wal sa bulkarua o ngola kini St. Joseph yung ono sa form 5 ngono form 5 chikina o china school certificate o angole Sydney nungungande yo bata kena nungui lal ron tol nungui lala kita basak chapa kito sasang tami kito lebuli balangi but kito sa nung na bosango independence kito vekila sa na bosango se da na keni balimbali weekend na lewa o sama ningole Sydney nungu holiday oli batorong sermai kipa kito libuli serne natapa kito na sonaka na binakach mi kito kanito makani bitorongi bahaya kito laksar na lesumai kito ngalsa na Australian Commission nangona ya sengki na internet sengki na computer sengki na mobile phone da laksaran da leitaro kito laksar kito na lalango kito leva kilo torong se dava kito renta kami kito lo watching ito form 6 me kito lebuli Australia Tukun me kito kaya pakai kem do lako ni na year 10 lako vake kito sarin lak na public school kaya ba siya ngona ya kaya ba ningole ni ado na year 10 ito na lako na private school yo nakarto basal tak kito nakando na takaban do na levang karando na vale kito na gembich kem ni wala kata na vale na muni kuribuli wala kata na vale O china fomo no kitongol kito na lalango ndo ngon leni chain ndo ngon leni tonga kya nungu friend rendre o Lucy Sokimi ngon ako sa erosit chungo to man ngole serne
Kito le ia na 11 kina bata wasal tak kito na tamba nibuli en duatan na batang en nibuli mai Australia. Mona 11 e tolu cinta tolu na unit kito manin dambe nito 11 gin ngon kito ngoleni kina kito sabaka kito sali kana mo total chuk birangone Pati kita sambi buliochi. O samani tu kono ver tono gulala. O sambe na form 6 year 13 ni Strathfield Girls. Kita ala ke Strathfield Girls. Ayo mo la ko Meadowbank Technical College, but ni boleh tonga mo lewa tibi kin nungu year 12. But ni sabaka o nanu mani kito abakichin kabiti kito sambi tikin na form 6 Mo na sambera kin na form 7. Ayo ngai pure science student, ayo bot ki Lucy. Ro kena ro ya ngolelen China but ke ngolelen tong ro commerce students Ucia kitu mani ngol sa Sydney kitu mani ngoleni Meadowbank Technical College ayau kitu sandui lako na ndui feel kitu vela kinai onjinge sare ngolei takavna social work ngona sama Carter Institute mana Milpera campus nanu mo dakabayo na BA in social work but kana nungu double major na psychology o mun sin ba chiba batani ngono na chin kabia wasa buka bitu ngol lenga kinungu ngase o yo wala ko mo private student sin someone matentu ale private student talanga nanganen ko ngone be yaw le buli Ashfield Boys High School laksarani Wollongong University sabultel chinga kini Sydney nanungu nanganengo George kwe takapcho kwa na mining engineering degree wana University of New South Wales. Ocha na tin kadio waso kabito sa ngale mai sa ocha no na eu do bebol kach bat kenangu tum turang kero do bebol bol lai valeu. Melengo ko baka eve dona don bekana vana bekana titek don bekana setback be yawe. O sinikila na kena wakau kota na lomango omani bana no ba tumun bana gunana o sinwambo tana la kule ba chiba mo wawa manda onge baka samtak mada bono da kava o sene sin le ba chiba no gubuli samti kono ka yo bata veko mole ngara takadaka o laksare o plasare o na club netasi laksare me na application ni club netasi o radsare na public relations officer o sin strani klan na kamblet na public relations o maningole sar na club netasi no interview no le interview nga tuno veo kon na maram ni walang ya or Mr. and Mrs. Pfeiffer just wait for a minute I've got 2 more interviews o china rona interview ya kono ko veo you've got the job if you want it when can you start renteku na mosileve ya romba kana mata o renteku eu tuno ko you kila ni usin kila na kambla na public relations tuno ko bitali ono ko believe kimni o la ko na pa club netasi dona ya baka mateni no zaka beka baka na real job batangono kedo wulchi kina me Sydney kita ndola konta na bakery yo bat kiro no gulala kita ndole wulta kana na be matagali pastry yo na bakery ali kina kaitonga ali kina kaitonga kai samo na noya na kaitonga kina kai samo to donga linga yo chibango na singa na manrai to kondo wulta ke yo kito sinkila ni sangona sanito training ground chukumbaka kita lala ko hey, come, we're from Fiji. Come and buy some bread, you know. Domaru tikina nitong boss, nitong doli dakwe. Ngay nanguna ya so binaka. Ikito gindo wiso minto na mata on do torto ka $400 Australian. Dakataka na buli na singa, dakataka na bonki na matalilay, lay buli lesmay, dakataka tale ngoni buleson yo ono kitong gele dakta kini club neta sindo na wulle be yawe o chikuikia ono numa go me chinka diwa walso wulka diwa walso wulka walu o chikuikia ono numa haochi ono bulot numa o baka utao tuike sindo na no mo lakina
ona rei tumba o rei ngana wito ye eu molestan da kay banua molestan da kay su molestan ga dona ka baka tunga bandu ke baka ko talitak na matagli da ka baya yo sana rochi ko eu baka usini vengo na lamangu o sama numa okay o salak mandesu o placer eu dona da ni sales and marketing coordinator on Islands Business Magazine. Ngona sang ilak makin na orto sando da kapchi korto na Pacific In-Flight Magazine. Kota kina sang ilak sa na Solomon's In-Flight Magazine talanga. O laksareo label taki advertising space o tia o leibula onom beka i Islands Business Magazine o le renew taki na norto contract erto na DHL. O laksan may norto maninji o Alfred Pau, kunsoro Alfred. Iko maro tak na mo takay keo kai o maro tak. O binakachuk mo may takak nito company but siyang chuk nito sales and marketing manager. Kuno okay. Darren gastaki pato singkila na Korea, singkila na matagal na nakawada mong Yeah, but I'm a quick learner. I already and I'm a team player, so okay, romani vital no botiki Alfred no kwe kaya kaya nakata iksarentor na job go. O mani daka kami na DHL man in 1989, daba na baki Vambex ang baki lima DHL o ngoli sari Coca-Cola. O lapay Coca-Cola la interview taki ngona sa GM chicken o iso Peter Lee na turangan ni China. O sa nunuma chicken na singaw la interview kine tol na tamata interview taki to tangan tol. To konsara. Why do you want to apply for a job as area sales manager? O char to you know, we've never had a woman. O to konsara. All the more reason for you to have one. Do you think you will be able to do the job? Well, you have the merchandisers. Chico the merchandise to tuwana na tavaya. Chico na Coke format. Coke, Fanta Sprite, like on a Diet Coke juice na tuvaya do tuwani bonon to kula. O chao to kono to sindana kabeo reni vareta na Suva to Coral Coast. O renta kaptalanga na hotela. O chao o dada chico i Coca-Cola o kila sa boleh makan bakin dua no kata Coca-Cola. Griyo mayo Aslam Khan ko chicken na Vodafone. Yang ono sa chicken na DHL and na chicken na to tender documents to na the telecom merto wako te Vodafone England. Wako me Kereveo Alfred, si ranyu wako na tukutuku go, me lista lemay na singam tusi timbator to board meeting or to na telecom. Sa nanum chunga Aslan na singa bato sa sayad men na document ya, o kutsa banabal ni Aslan na singa moni ti singa tusi takina to board meeting. Sir Aslan veo, hey Fanny, I've been looking for you everywhere. Do you know that there was a job advertised for Vodafone? Or to conserve no, I did not know that, Aslam. Why are you looking for some people? Yeah, we're recruiting. But yeah, why don't you speak to Colin? Turangani South Africa. To sales and marketing manager na Vodafone. Mani interview te kaya sir Colin. Kono Colin. You couldn't walabi on CV. O bakit maybe on akabni ko? O wala star o wala ko. I don't have a computer at the moment. Wala no CV, o bakit sir ni ko o cha bakit listal mayo ko bio na response to no ko bio I'm going to the west but when I come back I want to talk to you o cha singa o chiron singa girio mo Colin no Colin funny if you want the job you've got the job business development manager you look after corporate sales what can civil servants. Okay. O man lembra que vai Vodafone.
Ona sanga ito yob kina Vodafone kito bultak na telefoni samber ni teko bo Vodafone. Ngone asabe tul na tul wada kina mobile phone. Oh, Yo na Motorola Flip, Motorola 5200 kena Ericsson kena brick. gari. Ya na tulang na sa Para ngone ngone. bibito ka? Eh, Okay. Untuk tu kena Aslam. Aslam. Tona kama mantua na talibani ngoni do tangkiri mana lama ni imbasi saya ka. Itu tu mah dubi rek imbat sengone asabo kina na mobile phone eh. gari. Ocia tukun saro Aslam. Yo kita sampai ni tek wo phone ento competition do na kinto na receive kim do na sales eh. Kau boleh tak kelip tu na talibani, betul kena customer retention, mendo maru na customer mekuni o chingano na wa tak na talibani sabe sign off eh. Don. Sama ni tuno Aslam. Kau boleh tak kelip tu na customers, cuktalan na customer retention at about 80%. Iko na wako ingilandi. Okay. Dan sing sangkir me Aslam. Oh, fine. I've got good news and bad news. Okay, why don't you give me the bad news first, Aslam? Oh, the bad news is that you'll have to go in the next 2 months. Okay, and the good news? You've been chosen to go to England. You'll be representing Fiji at the Vodafone do Vembaki, or todo na office ni Vodafone e se or todo na employee. Mengole on Alexander Palace may London, right in the middle of London. Do that kind of ball. Kim dolo wiki later do maningole ngano wana ball go. Ungol bataki Aslam kena watina bataki need operations manager kena non leni vale. O man le tak lang kina ve tolo na mata le tak wana le attach wana Vodafone UK or to kamer to on sabu kalima na kilometer may London Central yun to na umarota kan yung sulwe na tamo na opportunity mbak mo ngole Vodafone to na company live ni or to lista ki na London Stock Exchange Ocia ole tortala ki nung libo le ngade sa reference o laksari Belgium. Iyo. O chupi Vodafone o sana numa. Oh okay. O yo binakata batong do talita na ayala Macau na old movies Ando ondo le Wangara so na ayala Macau kana 55 days in Peking. Na collection Shirley MacLaine, Doris Day, ondo talita na wataki sotel na Fred Astaire. Dalawa kin dono business lelai na na laser vision. Ngone asambere kin na DVD sa chiko na laser disc. Dalawa betul mbak na mbak kin ngu business lelai ya. Salah ko na DVD. Ucia kira na tombo sa may golden manufacturers to no kwe. Fani ubina kata minto bati ko chiko na sales. Minto mele wakame to soya na nito bultak nito kate ni na French Pacific Territories New Caledonia Tahiti batake Vanuatu. Ucia to no kwe ni orto samber sangai to ya buchuk no orto bebasaki batake New Caledonia Tahiti sambera. O maningole sara ole special projects fantaki ona CDU may Brussels a project ya do wa nandone baki ndo ngole Tahiti bataki New Caledonia mole vulta kana kateni corrugated packaging batortona golden manufacturers ngona artondo limso bukan do na percent ni company no Carter Holt Harvey me New Zealand. Kimi na kili Carter Holt Harvey tako New Zealand Iya, kita kili di Selangor, kita kilatok. Iya. Yo Carter Holt Harvey o kwe dona tambana ni World Paper ya na manufacturing back ni paper lebutundo na bura-bura ngona ya Yo na matanggali paper kwendo vakina kateni ngona Virgin Craft sini recycled paper Virgin Craft o maningole sa na orto na breweries may
may New Caledonia sa chikon na consular may New Caledonia mele mero kero le vivasaki me vamadal tak be o ko vambeka sona na company chikorin le sotavat kia na sona nonra production manager kina to general manager ki yosar na turang ni chama ningo ngone Golden Manufacturers ko chikon na account na Bank of Hawaii chikon na Bank of Hawaii isuva Woman kera survey Andy o kwa to general manager Pacific Islands akabata ki Guam o ki French Polynesia talanga mani kera Andy sirendi wasak toko kwa meron li sot bata kena commerce manager on the Bank of Hawaii may Tahiti mereni dakanda na cocktail moreni kwereni wakame wakile tekiao na vem business dirndo wain takana packaging Tapos pinaksar ng business siya may na sunod na mga kita stick bukin na New Caledonia sabi dumbek na container way aro na bulay nung gambit may na Golden Manufacturers do way tol na bulan do chin kabito na 40-foot container na corrugated packaging do ngol New Caledonia laktal nga brasserie di Tahiti na brewery may Tahiti Yo talita ka na vaka ko live na kanda le buli da kina ke ka raw tunga bi kanda naka da sili buli da kinda na kanda sining gach talanga kina kia o sa chiko Golden Manufacturers sang ole me orto me Colgate Palmolive to bangkarachi ko donor to export manager Santina Laksara ole interview sarve John kunsaro ko biao funny if you want to we'd like you to come and start with Colgate Palmolive maningol sare Colgate Palmolive ole mbakin do mbakina Colgate Palmolive oling lakon holiday in muling un coffee batakin do no town rendre o Veronica ngol sar me no HR manager wakle takia o Veronica saro Craig Palwell hey funny Veronica's told me a bit about your background I'm looking for a business development manager kito bangarachi kito dona maninchia mena sosomita kana public relations manager may Holiday Inn watakia na sales manager min donga na position at konserve ko Tunsara ko via wata mekendaro wasik wataka na ni tumboso ni sales may New Zealand o James Chatley in the Intercontinental Group of Hotels. Wata no okay so nangalan ni mataka kaya kayo nakatoro ni wala may kaya wasara kay James yo sabako to nung sibi way ka Craig na singaya. Wasik wata kay James wata kay Craig na singatarabo. Tuno James yo funny you're just the girl I'm looking for. If you want to start with us, you can start straight away. Wow. Yes, sinungutu Dr. T, Tamanda. Dia na Mana 2001 kina 2008. Oh, 2008. Oh, bita may bato binakat mo ba chiban mo masters o baka go MBA. And rawata oling takataksar na Fiji Water mulay foundation manager na Fiji Water. Yan ang matakil na kakabaya o manangono bultal chingaki nangono salay kina muli sibital matanongono salalay kina. Ayun do tali taka na voluntary work yan do lakman na primary school na Korbul Katolika and do ten toka pati ravango yun do live na mo voluntary work baka na St. Vincent de Paul sa ngali na Old People's Home yun do na do veran do ngali na Home of Compassion batong do autalan do girgita totoka toothpaste kana toothbrush kita ligir kita tok kita lalago do talitak na matangil na kawaya sawat na Fiji Water Foundation no ma eu mo sa kuni full time job mo sa vakaro nga sona kebuka urao o tornak sona kontraki o sinbitu ko na consulting o toro sona kontraki na sombe ka nakau kilai bate chiku na nungu na tabe ka na passion eu do talita ka bali ka na bleta na wakake na kambleta na
nanda maroi nanda ngele kana waitui ira kor kile or do kila eu do sing srain talita que cai do benida se bateu do eu tanga do eu do nuno I'm a certified diver I'm a PADI certified diver anda nungu pastime tu ya Dr. Tio do talita que mola kana waitui do sini talita que na merando benida waitui sampai ke bakam Rele na mabulka area of ambek conservation conservation Iyo. conservation maroin iya maroin tu Iyo. inang Conservation is the part. Correct, exactly. O agroforestry, kila mendo maroin na bunikau, sintalek mendo mus na bunikau, do men mus kana sa bunikau, se sinikau matang ando kando mus to kuya, O tia may the torsam dona contract bertona WWF, o wala dona pepa, mo wanti keva na kena the seafood supply chain no ngole mai era quando sio mana inshore fisheries e dava no do volta que na kakana vera corta na hotel 5-star no dava mbeka na sema ikia me lo reise dava era ndrogo chunga ki no era na no da rasio chiko mena ve krokoro io ngone volta que na ndisi na Sheraton se sona 5-star hotel vaya Oka era somo de cura $45 to $60, Io che ren dona I lava chicken lava e lesta le vera na dosiwa me bukir talanga na me troidek tak na rambula. Support tak na WWF, manislio WWF and na funding, ko match tak na funding na kana value ba kana 1.5 million na PPA, they match tak ko WWF New Zealand Mani Ochia ngole sarwana UNDP o laksaran na governance program. Ondo talita kana wakawa tu no talita kana challenge o sini bina kata mo waka mo da kaba ngai do naka Mata na buru-buru ko na buru-buru ni sa sang tekenda Tina sarana. Ke buka do naka da weekend bina kama do tu waro tu men do sampai naka ngole mai O laksar mo le interview wana program ko ngai nungu program manager o Janet ngona maramani Washington DC kira le ro na facilitator kito ate ko kito le tol na facilitator ni SCEFI program ko na strengthening citizen engagement in Fiji initiative o ko wanti ke ko rini taka vinaka takabata kana sole vaki inclusivity na matangili sombe kana bo sombe ka wa natita ke thematic areas naka the thematic areas o lemba ki tolu na SCEFI ki rongi leru ki rowo ki tonga I taka bata kena I tau ke fes me ki to vola ando na vuli ni value taki ando na curriculum ni vuli ni value taki o tsaranga ya Dr. Tio sama tukun saranga mesa o tsaranga ki anu taka o sa senta libe taka mo baka sam taka mata na rabu no taka kiro maningol ngona me ke kiro taramo vale le tonga rona room ni mode yo kiro we are off grid kiro self sufficient baru tu me baru tiken na badin sama tu mai sindona batana me vale le batana dende kan sama ki Isa totoka isa la barang totoka na nomo itala no isa totokan din na nandare na nomo teka bumay na nomo buli may St. Joseph's do man nga kay tareyo man ka na matiningon na fani na nomo do ngole na leva ba kay itokan niya do yang bakitin ka bitu tin kawal mundo la ko Australia na dapat man na bitalan no ay do ilo manivali pero na no mo tumbu turanga tumbu marama merau biti ko ni ngonele wa mongolia ni Australia ki vinaka ngona kito sa nakita na lea pa me kito kun tu kuna ver to no bitu ni tu tumbu dona ka da ngona sa rame kini tu pepa sa rame ni tu pepa sa tu kuni kim do na sinindo ndambe do na English proficiency test dan itu si kito bo sko vinak to kana school si na English
Yun na binakachinga na parent approval consent consent yeah may sign ta kina approval me de la kana medical check Kesana numa, me kito lima ta me viau, kito lak todo mai, kito lima ta me viau, kito sange lak todo be Lucy, sange lak be Agnes, sange lak be Stella. Salak me viau, sange tun utun saro satu kun be rana singa samberni singa. Orto no friends kito na ngol chuk mai wana kata mo be sak tak na kabata ki kim rau. Merto kunci korto na boni tading, merto bangalang dona bonua. Salah sama sa vama valtak soraya ni kito sa sanga me kito le bulis sa through men to approval me kito le ibuli Australia tukon sa nunggu mutum marama ono kali chuko bebe odin le makaniko ko le ngata ko mo le chuko tondo ba ambate sinre rebina kambate ni le chuko tondo bat kire nunggu lala o tu ko ono bele chuko tondo bat kire nunggu lala o to sin bele vanu ni vanandu Kia kau ngunci mandrai sarot sarot cio sana mengunci mandrai. Cia sini bos nunggu tumbu rang kuat tu kena beau. Elea kasan tala bina kena kango. But dua mar tak kena musasang. Kerua na va besar manda na bina kata mata kau no bula. O tu kena beau. O sender nikila. O nanu makia kau na lakai kia nanggali kila na va bina kata mata kau. Tapi sarui lele na bono sinkila me sang ni levo na choice ve au. Kia kana laki kia na rambai levo na kau na vina kata mo wanti kia ba dari nungu career choice beka. Sama ni tuku mokoya. Okay, kia kai sama ni kata ya you kona lako you will go as a private student. O sa rani vitale kia ronge ngunci mandrai si kia romu make no muna. Masana laka mele. O tuku ni mokoya. Like in the if you want to find your independence, this is your opportunity to go. To give me that choice, give me the freedom to go. Okay. Salah korton glala, sorto sabe sakiro nungu tum maram kan tum turang. Atukun sarungu na. So sintalit o sindo bata na vakasamungo batani buru-buru levo Australia o tu no koe io buru-buru levo yang tasinda ni tango makichunga bango ke na nabin kat mandali monti ke na buru-buru levo ke basa kan sindri bebe sorau totok gitu kan na basa kwa ya do mandi tu kun nungu tum turanga bichi koe me batu lewa wana nambulo koe ke kangele ndona kaya na buli meki no koe kana buru-buru levo buru-buru ni buli Kaya kanta sin kanduto sin tona kada be kanta sin buli tona ka. Sa totokan din na rai ni no mutum turang na no tokon na nom sasanga sa na maramati na muni na chuk ngabi ko na yalo bakatina na vina kata ko mo mulai maroro indo no bonua me ka ko ni na kali ado veiko isa totokan din na non rai na no mitum bokla ni bunga ber ni tum ber bakarong chuk mengo na lauti ke mamisar na ve karo ta ka na no mungasi re de mandara bonua na ve bonua ke do ngole ke me club na tasi ke na ve bonua ke do bata butamea un gorong-gorong ni ureda na mawe ni linga mo fane e vosa na kanga ura ni reda rao saro to le munu coffee to kai Holiday Inn e la ko maendo me me tuku na vike muni ni dona taka tiko o talita kana tikina ya fane barita kaya na veka o kava e baka matuka Nana bulle be ya talanga no ngole mai Dr. Tie o sotaka e sona gendre eu sini tamata mondo ondo dingo mondo baka samta bali na gendre morni reni redanga dona kena wali o kuni bandu ni tal bandu ondo baka samta bali ondo tar bali morni danda kana sona kaurni dakava reni wali kena na lenga bata mengai o china vitalama ya nasa totok na tosoy Sangge tali ta kamata nga fine na mutuko na may club na itasi
na numutaka kia mole public relations officer. Ia o ke muni pandanga o nisingkilachi kuna dhava e umana na dhaka ia o talita kana yalo e chukubi ke muni ni o waka ioki nai. E senga ni lak mebi kuna yalo mo mokai. Isa o singkila na kango sa ko matanga ni bita na rang. Ia o ni dhakama na kena bimbasai. Na yalo dhava e dhurumi ke muni na tiki ningonea. O kila dona rebu kita langa kila eu buli mena korubul katolika maroroi toko kenda mena korubul katolika erna nuns beka era dona kana o reni tukuna ni dona kana buli slevi kimani keme mandanga mai Saint Joseph dona kana empowerment slevi kimani tukuna if you have the potential to be what you want to be you go and explore it yo o kila na e alwaya ni dala koi walangi ken sangarin redo ken dan duin ni na chikoi bich kana ba toni wa kasama kena bula mai walangi kila baka rambai le bunu murai ni kolis mai baka okay I will tackle anything na baka toka kon baka na ya lo la mai ngonong ilis mai ken walangi baka I was very confident I was confident as a teenager but I was even more confident of myself. As long as I'm confident, but I'm not arrogant. I'm confident enough to be able to answer questions. Dena sara, dena todo. Kaisa. O reda mea na weka o taka mena no mudaka dhaka meda mengoni ndo sa me toru chuku no mrongo ni baka de ndo marutaka na no ndo sa lita kungore pacificaba. Ngai sema baka dhaba na weka kedo sa meda kaba no mudaka dhaka no mudidi baka no business kina Tavioka Growers Association. Le yado baka dhaba merto me sema kedena. Okay. Tana taravina kangori. O new rail subana nungumula kenero mula o solo kirunga me bawa china 2012 salenga na leni vale dona tosto subu wikera ro kerto ngone ya dona tosto smina dona buli o buli da mana ngubama bato Claro, na sochi era do tentok non raparoni non discipline io wakadu kuna na dur na discipline nungu discipline io o marata ni solo kero like any relationship chukunga nangona kenda be basakina so nangona do ve kokota wale lai io dona buli da na nio solo turanga lotu o koe a watau chiko sangai wabuli watau chiko na ya rawa Wesley ngon ki rosa pekin mai rawa koe ki labi na ko na wala tamo eu sambe rosa ve se tento wale ngai tona kana na ndo ki rondo be wase o tia sa mani rono ndolu chinkan to kero ve kilekina ngai ochina chinkan na tisema ba kana be kia o sa sileke no ngubulo na turanga o ke na solo o pa bina kina be solo io o kila na nero ngole chume nungu daka ba buli ya me nangona da me ro me sota ba te sol ne ro o kai tuana chume ndona tuva o wawamba tana turang kero talanga kero a chiko mai rawa kero sana no me kero sala ka tani mai ate kota ni rongona na lako i lotu kero no mane ne rawambo ta sana chiko ave kero ke ba kero no le siko vendona ave kai kero na singa tambu ya sana ro lotu ko to mate sen due malmulum senayanda ya saranga na lotu vi kero me kero sa dundu ne ro rai kero sin le suba talentona songo bakandona walotu ne roto mi kem bet kero no numa nakanga me kero no ka me kero no bula takana bula ya na bula ko kero bulida na bosne kalo dona buli lebu taktati manga veo dona buli lebu okay la ko chuma na ro bula baya lo kena tu ko ngona mai me tapsar mai na Tavioka Growers kero ne roto mi ke kero sanga me kero
off-grid, reduce ta kina nero carbon footprint, kero bisa talanga nero baroni kana. Kero sa kutani na dairy, tona ibola kero wili kana the China study. The China study chukorto me na university me America or dona kana vanindi ke avaka ni ke vaka era kania wale na bato solo a diagnosta ki wana enlarged prostate we wase ango but ni bimbi toka mane ver na turang kana marama na early detection Yes. Ronon tolu chinkatolu a diagnosta ki noko we Dr. Cirelli na urologist questa mendo check up chiko na prostate sini cancerous le check up nga batane re lore kin me takana test kena kavaya kero wili kena ni kewa kai koten mai na dairy bata kena bulma ka ne raw diet kena gluten talanga na buwe binakina na warani na tuba kini nona sena progress back ni nona prostate kero mani kere Dr. Cyril talanga ngona sa turu kinoko na matain back ni bonika wasolwe kai kero kero nga research tak wana WebMed na ondo la kabali wana WebMed molere ke kanto na mate to via ondo la kana WebMed molere na tambek na matengo na reni wali badava o kero mani kere Dr. Cyril sereni kuninguni bonika wasolo kero bisa tak ni ro lifestyle kero mani vakaba na 2018 kero gitu kemike kero sa bisa tak ni ro warani kana kero mani le wuli sarana bek sawochi wana na food processing mena friend Fiji tur kero kina Dr. Devindra kwe lakmana university me India kwe seranga na nona kenanta wana food processing kwe talando wana wasala virtona tapioca growers wana ngai bita me kina research ratu jo kero sa tole me kero ndo ya vanga na tapioca kero wasingana me kero vain tak na tapioca i vale na buli kina oi kona vain tak na tapioca na ndalo na kumala na uto mo ya vanga onge mama mataka oi ngai pulverize tak nga ki wachi konto no mu pulverize mo ke vakaba kono mu falau nga batakiko ngai ngole me na tuk ni research mleta na tapioca growers mana matai ni symposium talano session kwa vaka me cover cop kero ngole kina ki solo ia me dole suwa kero lako na matai ni talano karo ni talno kona katol ni talno yo ngai mocha na matai ni talno kero sa kila ni ngombe kana dus kero naka me kero muria pata baka mai alo talanga chiko na orto na ngui tokani baka kitu dua tani tu na alo kitu baka sota na alo kitu itu ngai bisa kitu sa viva ungechi o maro matangani orto na ni lebu to orto na turanga kitu le tolchunga na marama yung to na kana orto viva ungechi bata kana orto do kawiti kitu na marama orto na ni turanga Kumbaka ngole meke na bevasa ngomba tan tapioca growers. O menito MC Sara sin magala se MC Vinag se senga nito katuli symposium na Wesley Hall Santi na wasarap-sarap juga na sa itamba kinadakan na symposium na Wesley Hall totokan din na umunang umaruta ka fan di ba mataltak minggo ni to chiko na turanga do chiko na letolo na marama biba un gate bi kema na marama kema misar-sar chiko yani kema mirede ni kemdo keda na leo ni songo ni Tapioca Growers Association esa chiko na di bakritak so you've walked the talk and you still walking the talk na kinadaran pa bakandaw Ya sama lo iyo totokan din na kan nunggu nani rumarutaka na nito bata-batang ko begitu kerikim do na Leoni Song sarananam do na Leoni committee ni Tapioca Growers Association menda maybe tanlo saranga bango wer na barong ti kumay mabakaw kati ko virto na turang arto salyumay lebu bike mamin ko baka kimlomlo marutu baka lebu to na baka titingka membaleta na Song ni Tapioca Growers Association me baka nyo ni baka tabi na bika baka bisnisi
ni bakaitai na be ka ni sabar ta kachumia chuku talanga na itai boni sangkaraba na be se burubura na tava mande son wasa ni be bakasal taking back or ni takaba be ke mai na marama ke mai bakarong chuka ningo ena buku ni kana baka ni memlelewe na yani na Tapioca Growers Association. Naka. O kenda na marama dona ka na itavi na garava na itavi na garava na tandui matu wale e varite ko na itavi na taka na ndui da taka Indui na menda rai na kisa nenda na rakin bakani nenda da taka bata kena rakin da ni tangane o reni wanjinjin ta to ngo bata nando re na ngu tum marama ko ndo libu na kando wa mai au tako ko o angole talanga i bono balabu ngono chiki no Winston dona kana bada ta mai bono balabu chin ka bitsu chin ka wal na kor mai bono balabu i ore da nir tona turanga ba karto kurumbu i bale berdo yana mana matali la era be re aki ba kar sinring bambot ni saya da tuna lenga wera maram sa te ku sa sama ki wala lai io na ka kina ve kina maram da kenda na e ba ka menda do na buku buki tangane kenda levuna talent ju weekenda so weekenda da sini do bulata kana nenda kamenda vai ta kana nenda talendi reni kilaki na kana yang weekenda wakanda do yalla ni takatu do wele takatu wakanda no no senga eu sindrin wasanga se sindrin takabongo ya sono na do me chikona wakasama mo wakasama takana do iko na tabe korenta kaba wala lai mo tekbukina so na kai korenta kaba mata o kaba vinaka mata na kato to kana buru kono te kula lai liu ona gita soe ni sona itabile lewe na wasnda ngani viva o kitu be do to ver na marama ni kundo ya lai ni ia da tekbu wa lai dangai do tar da kuni da tunga da sini kila to na ka dangai da ka buchunga na kanda da ka buchugo sini tumbukina na da wakasam sen da rai do chiko na network ni marama itu na ngongo ngona sa salele kina do tani na ngona ya na ngongo sa chiko na Facebook chiko na network menangani marama na chiko na CSO Alliance chiko na Women's Network and then the vitar ni bona sono songo and the wulikina e bu ketalanga na nenda rambaile nenda rai ke bakanda na tunga dan sinikilando na ka Flam na buru ko na buru levo di na saranga di na na bato to sa kinga viko you need to make the first step you need to be you have to put yourself out there sa sona viva kasama vinaka dino se mingo mate sarangaya na te bu bakalalai start small doya kakuni alo lai keni katolu lebu non tatarum dora kasarangan ko dore tiko fane mato saranga bakali weekend na ituki ena non do sa chiko no matartaro dangai baka menda ngalu baka chuknga ta sianga ninta tu menta tukuna mai tapi kan gola tapi ken baling-baling tapi baling-baling ni gluten free se na tambe na yang ni kenate na leki meleking kang kina falau na tapi na mikina baka ito mantua toto kuntina nongu tali takatalinga na posta ya lebu na nonda wuli enda wuli tikunga to mani tikunga nonda wuli o kilasar ni na ulu tangan ko ya wastia o tito tambaleka ni tikuno ko to sa chunga na nonda wuli bakatak matangan ko bikim do na bikim ningo fani sa medingo na nongu takataka in the corporate sector go sa andro may tu baka demo tuke na turang o temuni o sol iya au tali taka ni to sa chunga na nongu yalo ni wuli na kango do kila ni bunga bikima mena barong chuka ni mo kima mi baka ungetikin tali taksar nga baka libo na tobo ni reya bi baka ngati kiti go bunga na marama baka mbulit chungo wati kambu bulu tahu gor menita siri women in dairy or tondo tea mushroom sareda ya me baka ni sada butu kana de wati tiko tale son na isema ni takadako ni bikim do na Tapioca Growers Association mando o sema pat ken sotal ni songo tale er tungo me biti tiko na baka nanam ya iyo chiko na nito banano ya batana na kango na raunga ke baka takana collaboration na nenda biturlinga takna na concept ni sol ba ken do na concept vinaka
social cohesion, but vareta kana nanda yalo wataka indonaka da sang da indonaka da tanra menda ringrawata da yalo watakina menda sa sangana sa sangaya merra sarai merra binak mekuni da katunga ba Vitalia no nalak meo wati betu kona ngavale le berti wati beto wati kito chikota na Fiji Mushroom Growers Association kito kona association do te mushroom Ver marami rabarong chikumai ke ba kemi be te mushroom kira mani langa mani to Facebook page na Fiji Mushroom Growers Association mani imbita mani ada mani bata kena mani na mani telefoni mangele ora na buli ko ngole mai mangi ni biuki na mani buli na te mushroom to ko na mid-term crop Okay, sini long-term crop, mid-term crop, short-term crop, short-term crop. Yo kito, binakato kito, me kuni volta kena mushroom, me lei mai na rosa ko $5 na kg. Ngonong ko sa oyster mushroom chunga kito te na phase 2 nang ngole mai so tal na bi matagali mushroom. Wakana shiitake, sena shaggy mane, sena so tal na mushroom to na kotume to na Juncha Center, may lenga. Kuchuk minandi Chuk may nandi. Motor to chuk na MOU bet kena maten to viche merto warang bailep tak na kilaka bet na mushroom to ko chiko na edible mushroom viche ko na medicinal mushroom o kilanga no tolak me kina ronon dolu chin ka ba or to ko ni chikum bek chin kan do me kana variety to rini to numerin te viche about ko ni liwa na wala lai te drama de na oyster merini kile na kena vaka me vaka ba binaksar mat me vaka na quality mushroom Nanda gay tostal ba ko kwetara mat sinda volta tunga ba Italia so verna do te mushroom do message me bion do tukuna ta o sa ready to ko mushroom sa senga to no market o tukuna mi ko isa reta matai manda ona da vaka manda na bibo saki matana le established no market ongele te mushroom os tega tak no muite na reni o supply chunga na vingona e kuni lebu sona singa sona ngona lele sona ngona sini binaka na quality binaka sona singa binaka chime good quality all the time and steady supply então bulle nanda we ira ko chukumena wakana tonda kuni koro wala nge rural areas and dona empowerment tool binaka na te mushroom ngona gay doltal miki notel but kito willi kan dona report ni IFC pantike wikina na farm to table concept yona mushroom and dona ite wakangona reda kina na lebu ni mushroom ko import ki mai rausar ni te kina mushroom ren offset takana trade imbalance ya e binaktal nga mera budi na te mushroom but ni ochinga da volta kan ba nawat na be hotel sa na ni kana di nasar sa chuk mantang da local demand iya chuk na local demand gay na tamatala nga sa wuli sa lakoy balangi they've traveled so they have an appreciation for these things Right, di nasaranga. Iya, awili katalakan na ni CV na namun niya wako tamay. Awri talanga kindi niyo niya lewena tarjumbat nga na Fiji Bamboo Association. Yo nito treasurer, nito secretary na Fiji Bamboo Association of Fiji. Sandi, naroon ni ba mga section. Okay. Na Ronon Dolo Kabito, ngole kito bat ki erto friends messengers of kito ali ngole Hong Kong, kito le Sara Rugby Sevens, but Ronnie to lala to chuk me Hong Kong. Kito lo kay kya ured sareo na scaffolding na bakay chin kalimang beka na Tampa Valley. Nakatukin na scaffolding na may nambito. O sawarin to na scaffolding o baka samta cho. Wow, what an amazing plant. O loksar may Google ta kayo ngonolis making na mata na ambito. O bitartar sarbat kena forestry, o bitartar sarbat kena SPC o forestry sang itu gmail. Get hold of Dr. Lex Thompson. Ako na agroforester, ako ya volando na article ni bamboo. O bitartar sarbat ki Dr. Lex, ako lecturer na University of Queensland.
total sort of response me Dr. Lex to no kwe. There's been an like a kind of a group or to na lala tamati ravina kata na baka bamboo enthusiasts back. Sini mani ngole sarna sasanga me pabutukana na chinka dio bitsang bulum batam kamatay ni bitum baka ngole may wichi na chinka dio lima sanga bulwa dada sa live na species sa naturalized then yoche vasa bulan bak sa naturalized na bitu Kenpo chiko na south region tu walim kin na babe na clumping variety na bitu Yung bitu na kaya nga batelebu na kilaka talanga ba ito ki baka na traditional knowledge saya ali so na vale may idolot kung chubi doon na nungu toka ni o sel tangi buino sin klase warong chumi o sel sisenga klase ko may kio ay tuno o sele tau may idolo doon na vale tara nungu tukang gubarua sa tok binanga na vain to kongol mes tok binanga na bitu but ako na kena tensile strength na kena koko ni do bio na pressure na tensile na bio na pressure na bitu na kena vamba kena flexibility ndaka rintura na pressure okay koko na na kokomea Mana ochina bak vasau chikito sabi basak chibut ke Dr. Lex with kan SPC kan Ministry of Forest ngole sarmai o PIDF kito mentik muna kina mer to nito secretariat na PIDF akan Fiji Bamboo Association sa tang ko na trustee kito sa form tak na trustee Bamboo Association of Fiji yo sa sign tak talanga na matinto bichi ndo na MOU but kan International Network of Bamboo and Rattan Mereni buke na International Network of Network of Bamboo na kena sasangita kena te na bitu me tana baka na tuda kena sustainable development of bamboo iyo but kito binakat kito bita na bamboo wana red plus me include na gender ni red plus kito binakat lang ami kito wanti keva na kena binaka na bitu na ngono do yata kinendo na lenga Nanda babuli di nanda kautamata meron terangan robali batakira baka me transition home meron imbutang nga bana me takan do kana code but sa develop tag na ISO 2000 code ni bamboo sa rin imbutang nga bana building code ibichi dono commit sa baka chikin nangonongo Angina, toto kasaranga. Ito ko kim sa huli kina. Teka po nandar vital no bena tapioca. Sali la ko bena mushroom. Sali ngol sarang mo nang bitu. Nakau tali takin bikim ni fani. Na nomuni daka ulis tali chiko Australia na bultek manray. May serene ngol may club na itasi. Already bikim ni nayalo chiko bikim ni. Ito nang biyaka ba na sauda. Never say die attitude. Already chiko bikim ni. Nakaya so libikim ni oni dingoma oni dakatak sabi ba kung getin din o kila chik todo ko weekend Dr. T so nga weekend bakay o kila ba to talanga na tamatan da bakay people that surround us bakay nenda magbu wale ba chiko na support system ba na buke wale na tumbu ni tamata Matakla mekkena do viva ungi da kuri sono do rongo tu sono boss bana do yada kina sono lenga bakan do beach kada sobutale da kla men do viva ungi chino bingona Din saranga isa wambul sar chungo indo may ngilandi o rono beauty no kulani batiki pau bola Oh, right. Bulu binaka kulani o klasa yan rebek ngona bio kan may ngilandi bulu binaka tupo mari ko tupo lele berapa kumpul sar chungar tali tak chung mena bitalan no biba ko ngetin dina na no bitalan no bi ke mami fani Itali matanga biu matanga o maruta kan dorong ke meso tango dor bire mata dina dor si bire mata chunga na mona liba ya nanong me wili ka nanong bitalan no anong bako to may nanong mo itukutuk tareu saranga bakali ko sera di bakati tingakin nanong mula kiduro ne songo ni tabio ka Growers Association beleta nirto ready bikem ni na yalo ni bingarabi na yalo ni susu da kemekina
verona no mitumbu-tumbu bakatalenga kina na kornibulio ni susatak mikina solibikim ni na yalo muni biba yalo ngangataki kamu ni suleta lenga no muni ngono bakana volunteerism na yalo ni no musulia na no ngono molako bena old people's home lako bena bibo no baya mendala kisulitu na lontangon baleta na bika bango ifani sa siya ni kuni bakalibo na ngono go au kila ni no mitala no ni ko na biba ko ngiti beir na tumbu-tumbu barong chukumai talanga na dorbono ngone leo ena buku ni non solera non rangona ena buku na leo totokan din Iya, bimbi toka Dr. Tie, okila sonona kendo no mga nenda itabi ngai vale sa koe wale na ngonong goe na reda hoche na COVID o reda wale na sona lenga itu na vi korokoro o kila kimi na kila toka menen do toka na linga da menen rini bebu ke na bonon da rini bebu kikina da kuni tunga but tu na ngandre na soir na sini taronga mai o kenda ngandre rini reda na rakini bula Kila na veka wita kindo chukwe vir na usono no mangon do ir na matur do ngale mai ni to vale baton no ron gitu betul rama kena marama rondo tari tak na sama ni veka kani na veka wita ki saya ali weekend but santo tan rakni bulu salak mai na bulu baila bo takaka saya ali kina bokai sona rakni bulu do chikituni nanda rakni bulu kena na ito ke Kana wika wita kina vilo mani Menda lesu betala manda sona lesu niya. Dina saranga. Totoka bako tre biketa na barong chukumeni ko bekem dana sema chukumeni landi mai Europe, Amerika, Australia, New Zealand kira toka la loma. Binaka bako lebu na no ni sema chukumeni vitala no totoka biba ka ungeti na vitala no bat ke fani. Ko eleven tiko na songo na Tapioca Growers Association o kwento virtual na letolu na marama erto levana tiko na songo go bikem ni na sa sema may bakanto na biba karumbu ka kede bima mani ona na kabi erto nando ngoliti kumikina na bio kani na Tapioca Growers Association merto nando may bak madal do mananga na kabimbi nirto may bitalan no ne batabatango menda kilirto nangona tanang kay sarap chika na kerto itambe na ibola mata sena nisibya bambeka sena rito yalelo and the sana kila sarunga na no ni tala no fani sarunga na no ni tala no o Michael Maxiali sarunga na no ni tala no Samsoni Pareti te to tambaleka bata ke rato chosera ya we to tokan din ikimami sa kiliki mundo o klase botal chuka sor to ngol tal chukma na boni bidana bakarumbu ka mengo menda wikilay matanga do matanga na kabimbi sa tam no fani kabimbi matanga menda wikilay Wesa mati iyo di nasaranga totoka isa di seberanga ni meda na no darubitala no tiko talen do tala na ulu tanga binaka si do la kau na numa mo awasea kau na numa ni sember ni wase biki mami baka ungeti kina na kabinanga ni kuwa na buku ni nonta sole baki na nonta dobi kau itaki bata kena bito koni kina Tapioca Growers Association Kila na ding into itu weekend you have a choice to make Vato sang habi kemni ke baka kemni ve toso iliu se kemni ve watitinga oyo na lakalako ni Tapioca Growers la tungo but oyo na nito donia na association o talanga o liu tak ni tu timini product development so na kama ya mai na Tapioca Growers ena ngona mai muri so na ka veso tak na nenda rai but na buru na ngono ko endo tani na climate change na ka ko tamen na COVID endo tani kina ka bimbi kina menda do bata na ka yang weekend menda sasanga tak me ra sarva binaka Dangai taka wata kina sona songo sa tungo ireni buke kenda menda toskini liu. Nikua satchu wata kerto na investment Fiji o angol telchuna amoli sat wata kerto na Indonesian Embassy. Yo elevu na oira na song tungo ira rini buke kenda.
o kentanga mandangai taren. O marotak talanga orton nungui lala na tavia gross. Dona kana kito bibasak tu ngana besinga. Ole na bibasak ngido chin ngana boni. Lakatunga na bibasak na besinga. Yo na biba ungech ndo takatu vayalo totokandina. Ngi endui chunga ni tu ndui talent di bata kito kitong lakbatanga ni kitong banta ni tu ndui talent di kito bibu kikina bata nakabi nak nakas sangat tak nakan buki kena buki katalangan na sanga dan do wai tu taka bata merenin dan bita bata mata na zaban dan na kabai liu prioritize akan ngai tava tarab mai na tava ngai na keni tu bata ke banda sini bita wai tu dan naka ana vi landa kina vi kan sanga e o tonu wilala tu tok bertu na raya na vai tu tanaka kimi na wasa bibasak bataki semi tu kana na ronga sana wasa momo na mai kia bataki sikeli tu ko sarango di ratu George bataki Michael bataki Tai dona kamen do wuli dana vai tu tanaka dan kai kuni biso takatale batangani so do ya kosoma iso na lenga dan do biso kina Mata kena do yalo leutu na elonda ngai ya tanaka ya nga main dona tuni tu ni ada main tanaka ochibando na tu So you have to remain consistent. Consistency is the key. Yes. It is key, consistent and persistent. Wow. They both go together. Because if you're not persistent, you won't survive in this world. Io, e na rau talanga ke wanda wata kenda na kau I tauki. Koia e bimbi kena matana na kai au tarita kina songsongo, wata koe wukia o ira nduti. Ia saranga ia na usatuni ni tu sangana na tapioca growers me buke kina na nduti. Yes. Totoka creation of wealth, Absolutely. Dia na sarangan totolangan na tuba kinring ko maybe so take na non tarai me sa ku nga ninda takaw nga may nakanga era takaw may non tangase saro ni maybe so take me lako bata kinangunang go se ba fan donu o kila bola to kan valela na raia ni iliu na tukanda ken tamar do tite ratenga sa sondo kilambe ka sona visonin raki ken karin da kaba mera wali ken sona lenga san dotta ni na tite no ngongo na no bina kachike na vuli de sona kaba ka ngona do buto mekin tapioca na oikorani bit sosomi takwa na nitrogen na ngele na vuli na kambal ngele soil health na lebuli na pH level na katodoka ono sile na mo na mo lebuli ke na matanayanga bi ko may muri kana kautamata if you don't take the time to learn you'll never understand and never appreciate nangonong ko na tete sa do tan sa sin da tenga ni sa koya you have to take the time to learn everything about planting, the climate change, impact ni climate change, the land management system, na ite tava na nganita na vuno ko tukina, ona tena ngona dava, na rei tava na numite, ona mamatu mekina, o steka taka tava na numite, mereni lakatunga na no supply, and consistency but kana quality. Sa totokan din. Leo sarangan ka kemembulit do mandangan ko yan na au ka na 3 P's na prioritize, na planning, sa kibitalan into imur na productivity nirtongor to na lako bata ke o value na kay don meliu le tarab na no mutu ka na rawa ka. Sa totokan din romboro lako bata sarangan. Na total nga na consistency but kena persistence Pinaka. Totoko baka woti na kau ni wasia fane kima minikuan na buku ni kila kami baleta na tete. Sa seng wala nga ni tete nga ni buku ni tunga ng gele. May chiko talaga na wuli may tatakap. Sabala. Dina. Dando dalawa na rai.
na vuli do orto na maramongo wati kamu ni tasbe orto na maramongo sona maramo dona kana nungu talitak na to taka orto talitak na vuli orto dinko na vuli ni orto ndoro kilechi ni orto maramo do le teido orto le vangara orto sona matanggalito mete marani me bisa suntak na supplement baka ni sudu wana bulu makawe orto mete mushroom orto 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 sa chicken na orto chicken na orto sa tos chunga sinika ini de saya da bono bono me tunga bandua da tos chicken da vuli chicken da lab chana da baka sama da vitar tata chicken bata kena sona leoni songo and na vuli kine wararama takana mendarai Din saranga. Sa totokan din. Seba wati. Wati barong sar chukapin ko wati. Rato viva kong din na songo ni marama menitasi rena netasi rui maninderi au tali tak talangaki ng bagsaot kiro sabi talno chike wati dona kanon marau na leoni benua non tumirongo na buku ni taka lebarang karabati ko na marama ni netasi re yang ko sangol may na lomba sudu sarto ngolian na tea mushroom na bital kuwa and the bital na takatalangan na bitu ia uso tu chuko ni kuwa na vital no me baleta na tavioka ia sa talita kinjini dare da fane na vita bilele bula leong garaba ontong garaba ena londina totoka bakawut binaka bakale besar bikim na barong chuko mai bikim ni na siya matikumay na bese bura-bura binaka bakale besar no ni siya matikumay na vital no bat kay fane ia total na kao ni bewasya ni sember ni may dava na nitaro vital no be babi binaka talaga be solo na turang awati muni ena no vito ko ni chuko bikim muni Oke, ndam to background to me ngo ko. Oke la donga na ka we tukuna Dr. Tie na nenda bimbi na nenda support na nenda leni vale. Na takam to na takam bimbi to na tabi pasek tak na takam do takava. Eu sou na untuk batamba kana ni undo na buno na bulo takama eu sou na do ya takam ndo ka eu ngamu batule waki na ngo sanga inda buli tapi tal no takana ka tapi tal no takana ka dari mikilaki na na bate chuko na dai tubutu baba matu vale na ni to na dai tubutu matu vale nangai to bale me nangai bitene sono tubo quando vuole mai Enrique na menda merndo kila wernanda leni matu pale bata merani ni tambaka na kena bosa rabai tokoni ada sangachiko bata na sasanga bukiatal chunga na matu vale di nasaranga kandi na to dora kan bibiana bitalan noa da biwa se baka lewu bitalo mandakan na lomay pale baka biotini baka bilubeni sa to se binaka chukuna bitalo lomay matabal sa nang gailin tiawaya ni binabisong kusong so en alito se binaka sara na bital noa ni sa chuka na bito ko ni lomay bal Kat sabi so pala na uno Dr. Tie sando no menda do sulia na ngono mato ngono sono no ngon kito salalai kina kito do wochina nito lutwa mato pale kito do sulia na ngono nito tubutu ranga kito do general knowledge kito vitala no kito general knowledge question ni kila kino kwan nito kito kila chuna kaya do chuko vichi se senga yo va matu wala mba kito do vital no tak naka so naka sindo tali tak nungu tum marama me tak menak so na sana itabi kito do dakaba me kito do we sing waro kito do tu ne to itabi on sala leki no do sab valibo kaya kai sing saba no valibo ya sindra ni ole met ni yo sa tu na nenda itabi me do dakaba na nenda matu vale yo na vital no matu vale sambo bo bimbi toka batana nangona sa tabuchmengo nangona ni bibaram takie ndo bitalo toka sanaka tak so talangana lenga ko tungo ibi bakana mental health suicide teenage suicide and bimbi tok ndo wanti ke vir nangone darre non na baba kana tu bek sana train beka ko ya chungo ndo wanti ke no lumenda
Sindone naka sini dono chul weekend am do tarongi ramalu da kundo sono non radingo ma tutuka endo radingo ma endo te non radingo ma e baka radingo mo musimo sties Ito ka maluwen da was weer da encourage te kira njine sona malumu sona malumu sona koko sarna nanda tostos nanda wuli yo everybody's unique, everybody's got a talent Sa dia na saranga tokol saranga baka ni ba mataltak mi ay bikim do mananga na song ni Tawio ka Growth Association ondo lewan ti ko hindi may nanum do di talente do di ko tamay ito to kanindo din nanum do talente do ngol batamay mo do may takabata may do ni tostoso sen wala nga yang bikim do yang bikim mamiker na lewi bit kung ano kinaw, biang musiki mamiti ko yan, baka rong tiko na kami nang nikuha, may kami baka binibinak saray ni baka libi kami ni Fanny, nung ni Soleto na nung ni ngaw na, o kala ni ngonong ko sa tuto nung ni baka di mo kina, na nung ni raka na ngong nga nikuha, nasinga baka rong buka, may Pacifica ba? Iyo, Soleto nga na nung na, may wang ka na din, meron ni Doro Vital no raw, binibinak talaga baka libi solo, nanon na do bito po ni baka libi kami ni Fanny. Iya, kami sa lolom sarten vale vike mun raw don sina ni nongole ni viti au na la kere serena no muriti kutiko. Iyo kere ke mo ngol mere sana live back in no dragon fruit. Totok. Binak vale sarfane vike ni na sarsa mai, ba bini binak sar chuka ni vale vike do mai Ngilandi, mai Europe, mai Islandi, Australia, to kala lom bat ki Amerika. Baka bini binaksar baka libikim ni na no ni maro takatik man vital no bat kifani vital no toka vital no momona na yawa man ngango lele nga viaw sele bunga nakau binakata porong ma bikim ni fania me baka sa to kun chuk bertonom do toka ni liu ngo senga ni matay kini oti elan dono ke kadi vital mai no total ngono memori me may tomantal no to vital no don binakaya isa binak vale iya Sadon, nagbalib sarfane, lalom sarvi kim roba ko biotini, kim sa lalom sartian romo tok mana. Nakabalevu, moade Pacifica ba naka. Isa naka. Ni moade nakabalib sarvi kim ni nabi say biti say burbura di semati kumai ni moade manda. Male.